برینها من جوار بحث کربو کل بالافرخانه ضمیر للشامي هفديتنك دناوبرا مظلوم عبدي وأحمد شرع دا تشيبو يعني جفيني در دورة 3 ساعتان دريش كربو مظلوم عبدي بدو هليكوبترين أمريكي تشبو هفديتنا أحمد شرع أمريكي جبيرا تشبو لسر قال لك بابتان قوتو بيش كربون يك جوان برسا بترولي بو برسا هيزن هسده بو وأفاكرنا ارتيشا سوري بو ريبا بريا خسر دبيجا أحمد شرع مرجن شرط مظلوم عبدي قبول كرنا أو جيب شواكي شوي ريبا برنا زفين بترولي بويا ميكانيزم تبليبونا هيزن هسده بويا جبو نوفا ارتيشا سوري دوی جوینه ده هسته تکزیل سر گارانتی کرنا مافین گل کرد و تایبتمندین خوا کریه مظلوم عبدی افیک آنی زمان هروها لسر ویا کیجی لحف کرنا گداهاتا پترول بکه و خزمتا گشه پیدان و جنوب آوا کرنا نافچه خالک ناکوک هبویا اوجی گرتین داعشه بویا شرع خواستی دوسیا گرتین داعشه لجم هسته بکه و دستین وان لمظلوم عبدی راضی نبویه وزیر دروی هولندا دبیجه دوی د پیش روژا سوریه ده رولا کردان خرستیانان و بیکاته دن هبه مدیایا فرمیا هولندی راگهاند که نونر تایبت هولندا یه سوری برای دارن دستلاتان نو یا وی ولاتی را جویایه و بال کشانده سر گرینگی پاراستنا مافین بیکاته و کمینه اتنیکی. نونر تایبت هولندا دربار سردان خدا راپورت که تایبت پیشکشی وزیر دروی هولندا کرد. هر کس بحثا کردان ده که دوان دمین داویده برای چه گوتن مثلا؟ برای گوتن مثلا هیزن هف پیمانان یک و بمره شر داعشه دکن نهاد بیجن کرد افتشتکی گلکی گرینگه پیوسته کرد گرینگه ویا که بزانه بن برای ند گوتن کرد برای گوتن هف پیمانین من نهاد بیجن کرد لسوریه دستور نویا سوریه دا مافی کردان یعنی افتشتکی گرینگه براستی وزیر دروی اردنیجی احمد ایمن صفدی سردان ترکیه کرو به وزیر دروی ترکیه حکام فیدان راجویه بشتره لگل سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان هفدیتنک بیکانی بجاره سرکیا و جوینه به گمان سوری بو ده جوینه ده صفدی گوت نرین وانو و ترکیه ده درباره پککه ده همه وکه هفن و بالکشان ده سرویه که دوی همو کردین سوری وکه پککهی نین حسباندن و گوت مافی کردان سوریه هیا و پیوسته مافین خواه بدست خواه بینن. قلت في بداية حديثي نحن كل ما يشكل تهديد لأمن تركيا وكمان بريجي قوتبو هر قفا لسر آرامي و أولهية تركيا قفا لسر نافچهية هروها ام دمجارا روبروبونا پککی ده پشگیری ددن ترکیه ام جیل دجی پککینا هر تشتا کوزدیانه بدا ترکیه ام جیل دجی وینا پککین و نرتیه همو کردن لسوریه ناکه کرد جی یک جی پیکاتین سوریه نه و خلک سوریه نه لی پککین و نرتیه وان ناکه و دوی مجارده ام به ترکیه را هفنیرینن لسوریه هلوستا مافدار چه به دوی اوورا نشاندان لسوریه ام مافی کردان ناز دکن که لسر آخوا خواه به پیکاتین در رو کف بجین ام دخوازن همو پیکاتا لسوریه و ها بجین دوی خلک سوریه همو به هفرا کار بکن داکو سوریه جنوب آوا بکن Biliyorsunuz başta Amerikalılar olmak üzere bazı Avrupalı ülkelerin وەکێ هوندزانن دەستپێکی ئەمریکا و هەنێک وڵاتên ئەوروپا دەخوازن ئەرکێ گاردیانیە یەک و داینە یەپەگێ بە شێرن و وسا نیشان بدن کو لەوێ ڕوبڕووبوونە داعشی هەیە نەڕاستە پەکێگە و یەپەگێ دژمنێ وڵاتێکە ناتۆیە وەکی تورکیەنە جێبەر گاردیانیە گرتیên داعشê dikin ji bo siyaseta xwe wan bikartînin divê mijarê de li civakwa xwe û cîhanê re tiştên nerast dibêjin ji bo parastina kampa holê û girtîgehên rêveberiya nû ya Sûriyê jî dikare wan biparêze û Tirkiye jî dikare piştgiriyê bide wan. Lê eger niyeta we li navçeyê cuda ye, bi hinceta Daişê bihêzkirina PKK û zilm li birayê me yên Kurd kirine nayê qebûlkirin. Em divê mijarê de gelekî hestiyarin. Em jê nêz ve dişopînin û hêza me heye ku em hemû lîstika bibînin û van lîstikan têk bibin.